अम्पिटु अमरपुर लाहार कासौै खरांथि सालायखा खा दौजागै बरंनि सार एबा बरंनि रों फोरोंनाय ट्रेन्सफार थाङो होनै खोनावै रों सोलोंनाय रक खा दौजागै चिनि सार जों नांगौ होनै खरांथि सालायखा अम्पिटु अमरपुर लाहार बरकनि स्कुलनि मुंखा अम्पि इंलिश मिडियाम हाई स्कुल बलायनो बरकनि खा दुखु नाङै बरक दिनि खरांथि सालायखा चिनि मांफ्लेउ नुगुइ मानखा आसक चेराइची खरांथि सालाय दंखा फारिके जोंना लेन मांग्लिम सिंथ mana ini waktu ini orang tamu bagi lama kaso Sarno mai kai ini misal nama ya kai hat na ke hor botam tisat borok borok bon bung tamu ha botam ini tisat tam subjek nan romni ini bung kai ini sekolah mu ha kita sekolah kotor ke sadi Ampi English Medium Model High School hambai do lama ka sonang ka sini teacher jo sar jo manabuno transfer kai di rokan so apun bang suno narne class engke paitha gunuk jakha je norok oro rong ni lahar lor sai laika tamni bagi lor sai dikha norok bo और जगह deputy IAS फाइनाल गेते SDM फाइनाल हुई borok kok narne mane ke phai norok bai skolo kok sabai nai borok norok ni sanung ka tamo ba जों sar jomlano और जगह sin school na mane bona transfer hoya ni sini mung manai Joduria tamo Joduria bo parani Sorbong skol mung ke Ampi English Medium Model High School teacher ni bungu jomna pari jomaria botam subject ni teacher bo to jono sajna ya hai pan class 1 2 kono na ta ke English na ta engke je or je master mane ke boka sokoi kana ke tongko skolo no और tongko kon 13 तारिख रो नाइ सब 13 tarik rohnai norok ke bona rohna musu ya kokra engke norok teacher ni non teacher ke kami boroba जों teacher kami kasima don judi siporo or nin teacher klai ke norok ni dabita mongnai Dewa saya lama pulau kaitnya. sampai jo